Matthew sahluko 25 kusuka ku verse 21 kuya ku 26. Matthew 25 kusuka ku 21 kuya ku 26. Bese kuba ngu T2 sahluko 2 verse 14. Bese kuba ngu Johane 15 verse 1 na verse 5. Angiwaphinze. Matthew 25 verse 21 kuya ku 26. T2 2 verse 14. Johane 15 verse 1 na verse 5. Please read again. Inkosi yaso yathi kuso, wente kahle sisebentile sihle nalesethembekile. Amen. Sisebentile sihle nalesethembekile. Thuwe tinto lapho. Chubeka. Wathembekile etintfweni letincane. Ngakho ngitakubeka wengamele lokunyenti. Wethembekile etintweni letinganani? Letincane. Ngakho ngitakubeka. Uyeva ukuthi ngibani lobekako? nguNkulunkulu. Ngitakubeka ngoba umhlaba waJehova negcwala kwawo live nebantfu labakhile kulomhlaba basimakathe. Makathi uNkulunkulu ngoba wethembekile kulokuncane sengitakubeka kulokukhulu. God will never reverse his word, and may it be so with you. I pray and trust that God will bless you with more for your faithfulness on what has been little. We receive. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Chubeka. Ngena ekujabuleni kwenkosi yakho. Amen. Seda nalesilesinye sisebenti lebesemukele mathalenta lamabili. Sathi Nkosi wanginike mathalenta lamabili. Nanga lamanye lamabili lengiwadalisile. Inkosi yaso yathi kuso, wente kahle sisebentile sihle nalesethembekile. Wethembekile tintfweni letincane. Ngakho ngitakubeka wengamele lokunyenti. Ngena ekujabuleni kwenkosi yakho. Ungamela lokunengi uphinze uenjoye injabulo yenkosi yakho. The joy of the Lord becomes your strength. Hallelujah. Into kodwa yasimakathe iba ngemandla akho. Up to 26. Kwase kungena lesisebentile sasinikwe ithalenta linye. Safike sathi Nkosi, ngatile ukuthi ungumuntu lonelulaka. Uvuna lapho ungazange sewuhlanyele khona. Ubuthe nalapho ungazange sewusakade khona. Ngekwesaba ngahamba ngayawulimbela lithalenta lakho. Ngakho ke naku lokhu kwakho. Inkosi yaso yathi kuso, wena sisebentile sibina lesivila phako. Bewathi ukuthi ngivuna lapho ngingakahlanyeli khona. Ngiphinze ngibuthe nalapho ngingakasakati khona. Yeah. Nalona naye uyangena, ungena ngelithemba. Uyabona mangabe ngathini nje ake ngithi uselayinini, usedelesini. Uyababona labalambi kwakho kumbe ku-interview noma kuyemukelo. Mabangena la embi kwakho babona baphuma bajabulile. Nawe ucabanga ukuthi utawuphuma unjani? Nawe ucabanga ukuthi same. So baphuma la lababili ngilo uyajabula uthi hey double. Double. Uthola injabulo yenkosi yakhe. Nalo wesi2 uyaphuma ujabulile. Nalo wesi3 uthi ligema lami. But wahlangana netimbila thutha. Kuye kwathiwa ngcekulembi. Johane sahluko 15 or T2 sahluko 2 verse 14. Stabese ke sesiyaya ku Johane 15 verse 1 na verse 5. Yena watinikela ngenxa yethu
kuzate sihlenge bubini bonke. Usihlenga ebubini bobungakhi bazalwane? Bonke bubi sihlengiwe. We've been redeemed. Si-safe noma ngabe ngibuphi bubi lobukhona. We are safe from all evil. Masinziswa. Yes. Atingcwelisele sivele sisakhe. Lesinenshisekelo ukuthi sente imisebenzi lemihle. Sisinziswa sihlengwa ebubini. Siyangcweliswa. Leni siphinze sifakwa inshisekelo. Mangabe asisinziswanga ngalamanye amagama, kusho ukuthi asingcweliswanga. Mangabe singangcweliswanga, kusho ukuthi side inshisekelo yemisebenzi lemihle. But mangabe sasinziswa bazalwane, mangabe nje embi kwami kunebantu labasinziswa eceleni kwakho kunemuntu lo wasinziswa, lo muntu lo wenela kusinziswa waphinze wahlanjululwa ngengadi yaJesu. Kwesithathu lokwentiwe kuwe waphinze wafakwa inshisekelo, passion to do good works. Inshisekelo ukuthi wende lokuhle, wende lokuhle. Hamba kuyo yonke intombatana, lonke lijaha ngoba bomake nababe sebathathene vele. Hamba ke wonke umuntu omusha ufuna intombi lenhle, ufuna lijaha lelihle. Kude lothi mina angifuni ngihebelele nje. Mina ngifuna mfana uzodlani nje. Mina ngifuna hluphekile nje. See, we are passionate for something that is good, for something that is lovely. Sinenshisekelo yetinto letinhle, masiphenduka ke sifakwa inshisekelo yemisebenzi lemihle. Ngalamanye amagama uNkulunkulu ufaka the desire ukuthi sende tinto letinhle. Uyasifaka uNkulunkulu. Masindisiwe sibe sanctified. Masibe sanctified kusho ukuthi sinenshisekelo ekhathi kithi ukuthi kube nalokuhle lesikwendako. Don't let that desire, that passion, ungavumi ukuthi lenshisekelo ukuthi uwende lokuhle ife. Ungayivumele ukuthi ife. Ungayivumele ukuthi ife. Uyabona masanda kusinziswa mina ngitikhumbula kahle ukuthi besithi inkinga kugibela even lamajaha besihamba nawo aseNazarene bekahamba ngevan iFord batawukwatiyati bale emuva hayi lawa ma twin double cab nyalo kwe-Ford nje uyabona yeah sigqwale silodane la ngemuva evenini bekude ke nemkhuhlane so sigqwala la ngemuva sihambe tindzawo singeva nalokugongonyeka ngenxa yenshisekelo besinayo yekuthi bantu bonke balive liqiniso laNkulunkulu. But angathi noma sekukhula yini lokhu lamhla lokungenta kube lukhuni mawungathi nje lift mfundisi na even ngibela kule 40 leya bengihamba ngayo leya ngibela ngemuva futhi I think amen bazalwane angasho. So uyathi tikhona letinye tinto lengisolako ukuthi ebudzeni bendlela kuyendeka tife mawungacapheli. Uyathi kuyendeka inshisekelo yaNkulunkulu ihambe ikufele endleleni. Uhambe bese umkhonda uNkulunkulu with excuses not with passion. Bese umkhonda uNkulunkulu ngetizathu letsebaleni nakunoma ngibani nabana nga understand ukuthi lokhu awumkhondileni ufune kwenda wonke umuntu understand kanti phela sikhumbule bazalwane lithi live laNkulunkulu ngenani ngelisango lelincane. Ngenani ngelisango lelincane. Ngalabe magama squeeze in, push yourself.
ngoba kude lotakufucela khona wena kumele utidikile uyabona kholweni kuphela kwendzawo lekumele utidikile wena utisukumise wena utitshele wena ungalalela imisindo yalabanye vani lo msindo lo la kuwe usahamba responda kule beat lela ngekhathi kuwe shaya ngespeed sakho kungako Paula uthi lami libanga ngilicedzile yami inzima ingenile wahlala wangahlakuli ngoba ubona makhelwane usengahlakuli kanti wahlanyela kucala wena lutawudla licedze likhula wahlala wangavuni kani ugadze makhelwane uhle uhlola simakhelwane usengavuni uyawukhanza kuphelile ensimini yakho impilo wayihlola kumakhelwane ukuthi mosi lona uyavuka mosi lona yena wenta njena mosi nakathandazi konke kumhambela kahle akazili kumhambela kahle shaya ngetakho tiki lakholweni shaya ngetakho tiki ngoba unelubito lwakho bakhona lababitelwe ukuthi basebenze ngekudlisa labanye etshani mina kusilo lwami lolo lubito niyabona mos naye uyawutilanza nami ngiyawutilanza ngeke nami bese sengilanza igreen grass ngithi asidleni bazalwane igreen grass ngoba nami ngiresponda ngishaya ngetakami tiki ngiloyo naloyo ekusinzisweni ufakwe inshisekelo ngiyathandaza uNkulunkulu afana avusetele inshisekelo bazalwane hayi kusonza inshisekelo yekuthi Nkosi sengisenzisiwe ngiya ezulwini angifuni kushiya lo mhlaba unjengaloku ngiwukhanzile passion for good works niyabati labantu labanjengabo Make Teresa lo kunguye wasungula indzaba tabonesing yeah thank you niyamathi usibeka ngumuntu ordinary person like you and me but Florence Nightingale thank you Florence Nightingale Florence yes abe ngumuntu lofana nawe nami waqala nje wathatha inyathelo angitati tekucala latenda to do something lo mhlaba wawukhanza ungenalutho ungenako lokulakushiya wena nami bazalwane silodiwe lizulu lithi I have loaded my children with a passion to do good works Githi akusumangalisa ukuthi how wende lokhu but akumangalise ukuthi yini ungendi lokhu noma ngabe kuncane kanganani indlela sikali uNkulunkulu lasebenzisa kwekukaleni akusiso semuntu usebenzisa sakhe sikali so asihambe ngelunyawo lwaNkulunkulu kusambulo ngeke sifunze bese semfunzela John 15 verse 1 na verse 5 sifunzele mina ngingumvini longwosibili babe ungumlimi onke magalala kimi langatheli titselo uyawajuba kodwa onke magalala thela titselo uyawathena kuzate uthela kakhulu nineke senigesekile ngale live lesengilikhulume kini hlalani kimina mikini njengoba ligala lingeke likwati ukuthela titselo ngekwalo kuphela nalihlete esicwini kanjalo ke nani kuphela nanihlala kimi mina ngingumvini nine ningemagala lo lohlala kimi nami kuye uyawuthela titselo letinyenti ngoba kude leningakwenta ngaphandle kwami amen loyo lohlala kimi it's a must kuhlala kuJesu but it's a choice loyo lohlala kimi mangabe bekungathiwa nginesihloko lamuhla bengidawuthi isihloko sami sithi serving God
with a divine perception. Kukhonda uNkulunkulu ube ubuka njengaNkulunkulu. Ube neliso laNkulunkulu usamkhonda uNkulunkulu. Leni ke bazalwane. Kungako kuba seFirst 1:18 lithi kukhanyiswe emehlo enhliziyo yethu. Kukhanyiswe emehlo enhliziyo yethu. Ngosambulo 4:1 kunemagama lathi yenyukela la. Emva kwaloko ngathi ngiyabuka ngabona umnyango welizulu uvuliwe ezulwini. Live lekucala lengaliva likhuluma kimi. Lelifanana nelicilongo lithi yenyukela la. Ngita kukhombisa lokho lokufanele kwendeke emva kwalokho. Haleluya uNkulunkulu lapha ubita Johane uthi Johane lala ukhona khona awukho kuposition ku level lekahle ukuthi ungabuka into njengaloku uNkulunkulu atibuka. Ngako ke Johane awenyukele ngala. Ngifuna kukunika indlela yekubuka njengaloku lizulu libuka. Njengaloku lizulu libuka. Ngila khona ke sike sasifunza lesinye sahluko la athi uNkulunkulu uthi ucebile kanophuyile. Uyalibona ke lizulu libuka kanjani? Uthi ucebile kanophuyile. Uthi uphuyile kanocebile. Uthi uNkulunkulu Johane ngifuna wenyuke awuthathe lenye level ngoba ngifuna ubuke letinye izinto lokungeke utibone kule level lokuyo nyalo. Johane rise up, come up here. Come up here. Nanyalo ke ngifuna sibone impilo hayi ngekwebuntu bethu. Kepha siyibuke ngeliso laNkulunkulu. Silibuke njengaloku uNkulunkulu ayibuka. uNkulunkulu Jesu usitshela liqiniso ekusinzisweni ukuthi masimemukela sibabantwana. We become sons and daughters. Futhi iBhayibheli lisitshela ukuthi sitimvu delidlelo lakhe. Futhi iBhayibheli lisitshela ukuthi singumakoti weluwundlu. Futhi lona iBhayibheli lisitshela ukuthi sitindlalifa. La sifunza khona kuJohane 15 lithi thine singemagatsha. Kulo verse 1 mine ngingumvini babe uyini? Ungumlimi. Babe ungumlimi. Babe ungumlimi. Haleluya babe ungumlimi. Engabe ngisiphi silimo lesilinywa uNkulunkulu sehluleke. Babe ungumlimi. Jesu uthi mine ngisivini. Nine ke niyini? Ningemagatsha. Nine ningemagatsha. Usaphuma la ngalomnyango lamuhla uphume uthi there goes a branch. Nali ligatsha lihamba. Wathi ukuthi ligatsha alitiphileli lona. Mawubona impilo yakho ichubeka ubokwathi kusho ukuthi uyivine Jesu uyaphila. Ngoba ligala alinayo impilo within itself. Ligala liphiliswa ukuthi kunemvini. Ngingumvini lo ngona wona. Timbili tindvo lengifuna sitibukisise ngalokusonzele letihambisana neliqiniso ngeligala. 1 ligala kumele lihlale abide lokho kusho kwethembeka. Kusho kwethembeka. Kwesibili yi-fruitfulness, the reason for abiding. Ligala kumele lihlale. Encwadzini yesambulo sahluko 2 kunelivesi lapho nelithi yethembeka kuze kube nini Nkosi yami kuze kube sekufeni kuze kube sekupheleni. Asilifunze sambulo sahluko 2 verse number 10. Sambulo 2 verse 10.
ungakwesabi lokho utakuhluphekela. Buka la Sathane utakufaka labanye benu ejele. Kuze nitewuvivinywa. Nitawuhlushwa emalanga lalishumi. Yathembeka kuze kube ngisekufeni. Amen. Yakupha umqhele wekuphila. Hallelujah. Mangabe ngathiwa nje ngikhuluma kahle nani bazalwane. Nibahle nje. Ngingathi ngamunye wethu unesivivinyo sakhe. Ngamunye wethu unenhlupheko yakhe. Lithi ningesabi lokhu lendawo uhlupheka ngakho. Lithi Sathane utawufaka labanye ejele. Ngamunye unelijele lakhe nje. You have your own prison. Ngicela ke sinake akugcini lapho. Uyabona lamalanga la limited kuthiwa for 10 days. Ngalama emagama, every season of tribulation, every season of your jail has a limited period. Sonke isikhathi senhlupheko yakho kunemnqamulo lobekiwe longeke sence. Njengaloku busika abengci makufika isikhathi selihlobo. Nelihlobo abengci makufika isikhathi sebusika. So also are your troubles, your tribulations, your persecutions, your jail experience. It is a season. Kunemalanga lokumiselwe wona. Kungako lithi akube kujabula mangabe sibona letho tinto leto. Because it is limited by God. uNkulunkulu ubekile imkhawulo. Sekuthiwani ke akushiwo akasho Jesu ukuthi ngeke kude kuwe ngalama amagama akusilo liqiniso kahle ukuthi umzalwane ngeke ahlupheke. Kepha iBhayibheli lithi kuloko kuhlupheka kwakho kune limit. Bese umyalo kuwe kuthiwani alisho nekuthi thandaza umelane nayo ingedi kuwe lenhlupheko kuthiwa yethembeka kuze kube sekupheleni. Yethembeka kuze kube sekupheleni. Yethembeka kuze kube sekupheleni. Ekwehlukana kwethu kumbe labanye bothishela basengabuyela emsebenzini kepha under normal circumstances asuse nje lesimo secoronavirus makusetshentwa niyathi sikelidume uthi uyaphuma emsebenzini endlini ekhaya uyemsebenzini lidume line lihushe wenda njani ushaya icingo sibe imphathi isimo selitulu ngala angikhoni uvuka ngekwethembeka ubone ukuthi ugadazela kanjani uchamukene kwesambulelo kwakho sekutshekile kugwabukile nango wena uchamuka phinze kuchamuke lesibili lesithathu lesine why ufuna kwethembeka uze kuphela inyanga ngoba ekupheleni kwenyanga ngeke uhole ngereport loyithumelako kuthi weather solwayivumi uhola ngekubonakala lithi lizulu iyethembeka kuze kube sekupheleni ngitakupha umchele wekuphila don't lose your crown of life. Hallelujah. Ungakulahlekela umchele wekuphila ngekuthi bese uhamba ngenxa yema seasons lodibana nawo empilweni bese uhambe uhle uhlala phansi bese uhamba ukhonda uNkulunkulu ngema excuses. Yethembeka kuze kube sekupheleni. Ungavumi kulahlekelwa ngunawo umchele nawo wekwethembeka. Wekwethembeka. What a promise from above. Lelibandla liyakhuthadwa laseSmina yethembeka kuze kube sekupheleni. Yethembeka kuze kube sekupheleni. Ngalama amagama tikhona letindo leti takukhweba ukuthi uyabonyalo salushaya shortcut kepha uNkulunkulu abe emile athi be faithful till the end. Be faithful until death. Be faithful until death. Why? Kukhona lokwenda uNkulunkulu amemede
afune leligala lethembeke. Uyalibona igala lapha esihlahleni. Onke lamagala mangabe khona tithelo lotidlako iyati kahle ukuthi tonke tithelo every branch so lonke ligala lelikhicita tithelo kunetikhathi lelingathandzani nato empilweni. Kuthi makuqhamuka ubusika lamanye amagala ayathi ithi sidaba sebaleni ngenyalo emacemba onke ayahamba. Sitawusala singcono kepha lihlale. Kuqhamuke emakhata lihlale. Kuqhamuke bumnyama lihlale. Kuqhamuke umoya lomkhulu kuthiwa liyahusha lihlale. Kuze kufika isizini kuqhamuka imbali. Leli gala solo lihleti indzawonye lethembekile alisho ukuthi njengababe Absalom wasentondozo bekathandza kusihlekisa. Asentondozo ilitulu lakhona. Fakazi. Litulu lasentondozo ungaze ucabange ekuthutha mase lishaya. Pho-ke ngiyakutshela mina mangabe wakhile entondozi wakha indlu yakho wayifaka furniture yakho mangabe liduma ligagabula wenda njani uyacabanga kuyobhidla ithuthuthi. If you have invested you never think of moving away. Mangabe kuKristu weda liwonke awunenzaba come sunshine come rain uthi la I will die here. Ngawufela khona. Ngilonga kakhe entondozi sivakashi. Mangabe ngiyakuvakashela entondozi ha liduma kanjena la angiphindze ngibuye vele ngifanele kusho njalo ngoba ngisewakhona. Kepha mangiwakhona ngidawukwathi mangingathutha la ngiyakhona kungendeka kunebathakathi. Kungcono ungalaliswa litulu kutaba wes. Mangabe uva ukuthi kuba kuJesu kuyakuhluphekisa utawuhlupheka wes mawusuka kuJesu. Ngala kuJesu esethenjisiwe kunemvuzo. Amen. Ngale kukhala kwaphakade. Kobongwa namachawe. Amen. Aphiwe nemichele. Abuse njalo njalo. Nenkosi yebukhosi. Kude umuntu lokuthiwa i-champion ngekwembatha skipa lesibhalwe champion. Uba i-champion ngoba mangabe ushaya sibhakela kukhona labalahlekelwe ngematinyo. Bese kuthiwa there goes a champion. Lokuthi uyi-champion nje ngekuthi uhamba uyathimeme I'm a champion. Ngibani ifakazi wakho lo ngasho ukuthi uyi-champion. Kanjalo kusekholweni kuphela labanye bafuna the crown of life without fighting the good fight of faith. Asilwe kulwa lokuhle kulwa kwekholwa. Ubambelele ekholweni. Hallelujah to his name. Ubambelele ekholweni. Be faithful until the end. Why? Ngoba sonke isikhathi la uhlangana nenzaba khona God will give you grace to climb that mountain. Amen. Sonke isikhathi. Amen. Kude sizathu sekungacethi uthembeke kuze kube sekufeni ngoba sonke isikhathi mawudzinga emandla ekhuphuka indzaba uphiwe emandla lamasha. Uyaphiwe emandla lamasha. Kumbe wami umntwana angefika lamhla acela icathulo tesikolwa abuye enyangeni letako babe ngicela icathulo tesikolo mose enyangeni lephelile ngunikile ngikuthengele uNkulunkulu akanjalo mawubuya uthi Nkosi ngidzinga amandla lamasha lamhla he gives you new strength udzinga amandla lamasha and sengihambe ngiyabona nami ngiyafunza ngisakhula ekholweni kwami ukuthi awuphiwa emandla lamasha ungabona indzaba lenje. Kungesikhathi uqala ucanca indzaba lensha la uphiwa emandla lamasha khona. Awuphiwe emandla lamasha ukuthi uyowafaka ku wardrobe akusiyo isudu.
kuthi uyayimbatha mzukwana kunemshado. Kuhlala kunemshado ngala. Kuhlala kunetindzaba takhona. Ngula yonke indzaba loyibalekelako ulahlekelwa ngemandla ayo. Ngoba yonke indzaba, every mountain and every valley inemandla akhona la providerako. Siphiwa emandla lamasha. Lokunye lokutawukwenda ukuthi ulicetse lakho libanga ngilokuthi uNkulunkulu usembonisweni uthi ngeke avume ulingwe ngalokungetulo kwalonga kwethwala. Konke lokuvelele kwaze kwaba manje naloku bekwethwalela tandla enhloko ukuthi mayibabe ngidawushonaphi konke lokuvelele kwabo boy nje kuncane kunemandla la kuwe. Konke lokuvelele kufanana nesicoco. Uyasibo isicoco singanani? But ngenteke ukhanza indodza lenkulu imeme nosicoco. Konke lokuvelele lunyawo lwakho lwenele ukuthi ungakubhajada. Onke amandla nemimoya yesitha kungaphasi kwetinyawo. Uyalikhumbula lelo verse lelo. Because everything is subject to Christ. And we are the body of Christ. Konke lokungaphasi kwaKristu kungaphasi kwethu. Konke lokungaphasi kwaKristu kungaphasi kwakho. Nginemandla kwenta konke ngaKristu lomqinisako. Konke lokuvelelako I know you can be faithful. Ngoba uNkulunkulu uthi committile ukunake njengenhlavu yeliso lakhe. Uthi committile ukuthi angeke avume lokungetulo kwemandla akho. Kuthela tithelo ke. Ngicela ungiphinzele emake mabonza kulo Tito 2 verse 14. Sikhumbutane lelo qiniso ekusenzisweni kwethu. Titus 2 verse 14. Yena watinikela ngenxa yethu kuzethe sihlenga ebubini bonke athi ngcwelisele sivele sisakhe lesinenshisekelo ukuthi sente imisebenzi lemihle. Lesinenshisekelo awu ngosivuselela libandla. Inshisekelo yekwenda imisebenzi lemihle. Ususe kukhonona uvuse inshisekelo yekwenda lokuhle. Inshisekelo. Nake nalifunza livesi lelithi kude umfati lotawuphunyelwa sisu nalotawuba inyumba eveni lenu. Ngitanipha impilo lenze. Exodus 23:26 loyo. Lokhu kungumthandazo wami ukuthi kubede lophunyelwa yiphashini yemisebenzi lemihle. Kubede lo inyumba emsebenzini lemihle. Oh, hallelujah to his name. Kubede lo inyumba emisebenzini lemihle. Lokho kwesibili lokubhekeke ngeligala fruitfulness. Kuthela tithelo. Letithelo leti yimisebenzi lemihle. Ngoba lokho obvious bazalwane la gosukela kubo Paula bapostoli naye Jesu ucobo lwakhe. Nabo mkhulu Ndlovu bomkhulu Sikhova kude lengengakhanza kule ngalihabhulwa enhloko. Lokho ukuthi tithelo talabakholwako akusi lama fruits langemahabhula nema orange kepha imisebenzi lemihle. Nguleto tithelo ngiloko kweJesu makathi hlalani kimi ngoba mani ngekho kimi ngeke nithele tithelo. Ngule tithelo lemisebenzi lemihle lefake ekhathi kusita labanye baphendukele enkosini. Lefake ekhathi kwenta tinto letingabukeka titincane letinye kepha letawuletha lithumo kuye.
Tindo lotawuthi mawudenda kubede nemuntu kulokunye lotakubona kushayele tandla. Ngoba tandla tasemhlabeni setikuthathele umvuzo wasezulwini. Setikuthathele. Abafane uthi uphakamise emehlo bakubone ukwenda lokwendako. Hayi ukuthi ucale ume kucala abafarisi bebathi mabapha umuntu baqale bashaye insimbi athi masaqala ata wonke umuntu abuka bese ke soyamnika 5 cent now. uNkulunkulu usibhekile bazalwane. Lokho nihleti la nikhona each one of you ngamunye wethu une potential, unemandla emkhicito wemsebenzi lemihle. Why? Ngoba abengeke asisinzise sihlale la emhlabeni angasinike amandla alokulasi ufuna sikwende. Abengeke. Uyayibona yonke inhlanyelo kumbeke liphutha lengaba khona yonke inhlanyelo lelapha esitolo inemandla la kuyo ekwakha lokunye lokungedulu kwayo. Yonke inhlanyelo lephilako inemandla, it's loaded with potential. But angeke uwabone emandla enhlanyelo isahleti esikhwameni. Noma ingaba faithful kuhlala endzaweni but ingakaphumi yathatha risk yathi akunandzaba la ngiyakhona kumbe bani bayadlana kumbe timbongolo takhona tiyadlana but akusenandzaba seyindzaba yalo ngihlanyele kuphepha kwami. Mangabe utihlanyele ebandleni utihlanyele ekhaya utihlanyele endzaweni uyaye wade ukuthi mangabe khona lokwendekako la ukhona lotangivikela. Uyabona waze wakhonda bakufakela sikhongwane bathi indzawo yakho ila emandla esikhongwane sakho awasekho kuwe asemphakathini. Lo sihambisako lesikhongwane awudzingi kummemeta kakhulu ungasho nje ukuthi ayo sami lesikhongwane. Mangabe uyachubeka uyasonzeta uya kulabaphethe sinemnikati we are not our own. Kuphepha kwethu masati ukuthi sibakhe kuphepha kwethu konke kukuye. Kuphepha kwethu konke kukuye. You are safe because you are not your own. You are safe because you are not your own. Hallelujah to his name. Potential. Magakhuluma babe miles uthi potential ngemandla lalele mangabeka kanjalo. Dormant power. Ngemandla lalele la kuwe. La singakuvuswa. Noko ke labanye aye avuswe lamandla. Khaze silobuthongo obuningi kakhulu. Aphinza abuyela lale. Phinza uNkulunkulu amnyakanyakatise, aphinza abukabuke, aphinza abuyela lale. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu lenhloko ayivuse siphelane. Kungako lo mthandazo uthi Nkosi ivula emehle enhlitiyo yami. Kuze ngitoba ku position yekubuka tinto njengaloku utibuka wena. Ngibuke tinto njengaloku wena utibuka. Mawufunza ke la kulo Mateyu ngicela sibuyele lapho ke. Kulo Mateyu 25 verse 25 kuya ku 26. Mateyu 25 verse 25 na 26. Ngakwesaba ngahamba ngayawulimbela lithalenta lakho. Ngakho ke naku lokukwakho. Naku lokwabani? Naku lokwakho. Singathini ke ngalesisebenzi lesi? Niyasibona lesisebenzi sethembekile bazalwane. A very faithful servant. Leni ngoba ukugcinile indvo yemnikati wakhe. Wayigcina
lithalenta labe kanikwe lona wahamba wayawulimbela labanye mabambuka sekalikhokhile lapha bathi hey cha lo muntu wethembekile ebonine umnyaka wonke nje uhleli nale mali akayidli uhleli nayo bani bamshayela tandla bambhabaza emahlombe ake sive umnikati welithalenta ukuthi uthini yena uthini 26 Inkosi yaso yathi kuso wena sisebenzi lesibina lesivila phako bewathi ukuthi ngifuna lapho ngingakahlanyeli khona ngiphindze ngibuthe nalapho ngingakasakati khona so yeva ke ukuthi siyadzinga kubuka tindvo njengaNkulunkulu ngoba lo mnikati wakhe akasambhambathe emahlombe yena kanti bani bambhambathile emahlombe. This servant was faithful, but he was not fruitful. He was faithful, but not fruitful. Bekethembekile aya kushisa kubanza enkonzweni, but atigcinile angatheli tithelo. Labanye bebambona bambongelela ngebungcwele bakhe kepha uNkulunkulu athi ngiyakubona ungcwele utigcinile but sawusuke ugodle nalenkunike kona ukuthi ukusebenzise kukhadimliswe mina nayo inkinga ngazi ukuthi kungenteka bazalwane babe banengi laba ezulwini kepha babe bancane labathola imichele babe banengi laba ezolweni babe bancane labathola imichele babe bancane laba experience injabulo yelizulu ngani ngekuthi sibambe nje kuphela yethembeka wethembeke but inkosi ayitibuki kanjalo tindvu iyakubona kwethembeka kwakho but seyibukile ukuthi Genesis 1:28 uNkulunkulu wababusisa increase multiply solo uNkulunkulu uyibhekile le increase ne multiplication emisebenzini yonke lemihle ubhekile uNkulunkulu ukuthi ube lusito kuyo yonke imisebenzi lenjani lemihle kusho ukuthi thina lesikholwako asidlisi ngebungcwele kuphela sidlisa nangemisebenzi lemihle sidlisa nangemisebenzi lemihle uNkulunkulu niyambona bazalwane tinto utibuka ngalenye indlela naso sihlahla kuMakho 11 niyasikhumbula sihlahla semkhiwane lathi uyavela kuso Jesu wathi uthi nhla wabona kungenasithelo wasewesende njani uyasicalekisa but uyakhumbula lesihlahla tinyoni betihlala etulu tize hlabele lapha etulu laba somanako ngihle ngibacabanga laba bebasomana lapha sesihlahla shose nje bebathi hayi ngicela ukubone sisi lapha phase sihlahla phase emkhiwana nyalo mkhiwana say KFC babona KFC ngicela ukubona phase emkhiwana labanye bebabamba umhlangano wemanti phasa lesihlahla yes nemhlangano wemanti phasa emkhiwana bahambe ba enjoy umthundo wemkhiwana kusho ukuthi bantu bebathi lesihlahla maye selusito kepha uNkulunkulu bekabuka ngalenye indlela wathi wena sihlahla useless labanye baya enjoy but I don't enjoy you wethembekile unzawonye baze babita umhlangano bangasho ukuthi hlolane kucala sihlahla ukuthi sikhona yini kuyatiwa ukuthi ebusika ehlobo sikhona but lizulu lithi noma ukhona awukatheli ngoba awukasinziselwa ukuthi ube khona usinziselwa ukuthi uthele dithelo ngiyakutshela ukuthi why fruitfulness is key uNkulunkulu sibuka ngalenye indlela lesihlahla bantu bangakushaya tandla mose uyabona bakubhambatha bathi asisi hayi bhuti I know uyacinisela ulichawe wena uthi bamba ngisho kunje endleleni bathi hayi lizulu ngasota libamba ngetandla kude umloqinisela njengawe libe lizulu lethi yes kucinisela okay but angisibona isithelo
engabe wakho umthanazo uthini sengiba nelivalo nje ukuthi engabe inkosi ithi mayibuka mina yakhanzani ikhanzile enisinye isithelo kuleli viki kulenyanga kulomnyaka sikhona yini isinye isithelo lengathi inkosi ningasijubi lesihlahla ngoba sithelo ngesikhanzile. That is what heaven is looking for. Lizulu libuka lokho. Mangabe usevule lapho Nkosi kuJohane 15 ngicaphunele verse number 8 bese kuba verse number 16. Why is fruitfulness important? Sesitawufika ekugcineni. Kumcoka ngani kuthela tithelo? Luthumo lwababe lubonakaliswa ngaloko kuthi nithele tithelo letinyenti. Luthumo lwababe lubonakaliswa ngani bazalwane? Ngekuthela kwenu tithelo letinyenti. Ngalamanye amagama uNkulunkulu abamthumisi ngekukhala kweorgan. Sine singadumisana ngekujayiva kwethu ngekushumela kwethu kepha uNkulunkulu uthola luthumo ngetithelo letinyenti. Ngemisebenzi leminengi lemihle lo yendako iyamkhadimolisa uNkulunkulu. Iyamkhadimolisa uNkulunkulu. Babe ukhadimoliswa ngaloko ukuthi nithele tithelo letinyenti. What if ngibe netimoto letinyenti, ngibe nemasudu lamanengi, ngibe netindlu letinengi? Alisho njalo livesi. Lithi ukhatimuliswa ngemisebenzi leminengi lemihle lesiyendako. Praise God mangabe ubenako konke lokunye but kungendeka lo lokunye kukhatimulisa wena embi kwabantu. But lokukhatimulisa uNkulunkulu is when we fill this world with good works. Masigcwalisa lo mhlaba ngemisebenzi lemihle. Ake kube khona laba mangala ngawe wathi uyachamuka lomunye athi hey nalele jaleli uyathi ngithengele singwa lapha sengishoda wangengetela ubo bacalata nebani ngisho uyethilini bacalate nje uhlobuke emuva umbuka lo munye uyumbone ukuthi uyathi lo muntu lo kungendeka ngithe R1 wakho yokugcina mathenga lesingwa bese uthi Nkosi ngifuna ukhatimliso so umngetela omnye R10 uthi saluthenga nemshitshana baba. Uyabona esitolo akhatimliso uNkulunkulu esitolo kungakhali organ. Kepha mangiphuma lapha ngidla kwelikhethelo batangibuka laba bazi hayi cha lichawe leli but mangisita lomunye babe ezulwini uthola lithumo. Ngoba khona umuntu ngisho lehedeni uyakhona kulivula umlomo likhatimlise uNkulunkulu niyakwathi lokho uyalivula lehedeni lithi uNkulunkulu akubusise lehedeni abhema ngala uNkulunkulu akubusise abuyisele hayi ngekuhlabelela ngemisebenzi lemihle ngemisebenzi lemihle. You can provoke praise even in an unbeliever ngemisebenzi lemihle. uNkulunkulu wenda njani uyakhatimuliswa verse 16 bese uthini? Akusinile nangikhetha kodwa ngimile nganikhetha nganithuma ukuthi nihambe nithele tithelo letinyenti. Yes. Leto tithelo time futhi. Yes. Kuze kuthi noma yini leniya kuyicela kubaba egameni lami aniphe yona. Hallelujah. Yayive breakthrough. Ungayethendeni njalo kwamesiwe emathende imili breakthrough uyoyithola nini ngoba emathende kude. I breakthrough isetithelweni lithi manithela tithelo letinyenti ndawucela noma yini baba nendele yona ndawucela noma yini baba nemendele yona. Sihlahla lesithelako mawungeva sekuphathisa manyolo ungabuta ukuthi ufuna longanani ngeke ubuthe esilolo dulile ngoba siyathela utawuthi ufuna muphi sifune lolo dulile uthi number 1 ungesabi
kepha lesingatheli ngisho lolo shiphile awusicabanga. Ngisho lelo shiphile emanyolo awusicabangi, ucabanga nje ukuthi ngisijuba nini. Ngoba ufuna kuhlanyela lesingeke simoshe umhlabathi. Kwangathi uNkulunkulu enzaweni lokuyo abengakubuka njengesihlahla lesithelako. Athi noma indoda ayicela ngidakuphathela, noma indoda ayicela ngidakwendela. Why? Because ngifuna uthele kakhulu, ngifuna ukukhuthata ukuthela kwakho. Ubothi bona letinye izinto empilweni angeke utithole ngoba uthandaze strong, kepha utatithola ngoba uthele strong. Letinye izinto utawubona ukuthi uyathi akusema result emthandazo wami nako. But ngenxa yokuthi uNkulunkulu ubone tithelo wathi angiede manyolo utothela kakhulu. Angiede manyolo utothela kakhulu. Ubokucabanga yini uNkulunkulu akuphe increase, not just to enjoy increase but so that others enjoy your increase. Makhulisa tinto kuwele tinhle uNkulunkulu, wendela ukuthi tithelo ta ukhuthata lokuthela kwakho, yabona, ukhuthata lokuthela kwakho uNkulunkulu. So uNkulunkulu kuyamkhadimulisa kuthela tithelo, kuthela tithelo kwenda tidzingo tethu tihlangabeteke. Lek Mateus entathu ibuyelela ke bazalwane, sesingabe sabuyela. Kuthela tithelo kuvula emathuba lamasha. Uthe uNkulunkulu ngidakubeka etindweni letinkulu. New opportunities emathuba lamasha. In conclusion, kuthembeka kwethu kubonakalisa lukholo lwethu. Lukholo lwethu lubonakala ngetithelo tethu. Impilo yethu njengemaKristu, mangizama kuyifunza eBhayibhelini ngiyikopa kuJesu ngibuka abapostoli, it's an action packed life. Igcwele umnyakato. Kwasho abantu ethendeni naseredweni bathi ngiva nginyakatwa tinto. Bathi bazalwane hallelujah. Unyakatwa yini? Senze hallelujah ngeze uyanyakatwa. Umnyakatwa amazeze lo muntu. Jesus Christ. Abela imisebenzi yakhe kukholwa kwakhe wakubonakalisa ngekuletha umnikelo, an evidence of his faith. Noah kukholwa kwakhe umnyakato wawubonakalisa ngekwakha umkhumbi. Abraham kukholwa kwakhe wakubonakalisa ngaIsaac, the fruit of your faith. Ngicela sisukume sithe uthandaza ke bazalwane. Kwangathi enhlitweni yakho bewungaba nengoma lengicabangako ithe moya lo ingcwele ngoba yami inthando ite ifanane neyakho. Moya lo ingcwele ngoba yami inthando ite ifanane neyakho. Hamba wati ukuthi ulugala, wati ukuthi usemvinini, usesicwini lesingisona sona. Ngeke uhlale ungatheli isithelo lesihle ngoba ukuKristu. Akusiye mhlayimbe, kepha it's a must. You shall bear fruit because you are in Christ. Kulokunye bewusengade ukuthi kanjani kuphi, kumbe sitawuchubeka sikuchaze lokho. Konke sandla sakho lesikutholako kwangathi inkosi ingakuchukuluta ukuthi ukwende. Konke liso lakho letakubona, konke inhlitiyo yakho letakusensa, uNkulunkulu bokwati ukuthi une backing yakhe. You are backed by heaven. Kuthi lokho lokufikile enhlitweni yakho ungakwenda.
noma kungaba kokuncane, your first step is very important. Ngeke ugijime wende lokukhulu ungacali ngesinyathelo lesincane. Start right where you are. Ngosi, yini sandla sami lengakubamba nyalo? Ngubambe ebandleni la ngikhona khona, ngatiwe ngemisebenzi lemihle, hayi ngekwethembeka kuphela, but ngemisebenzi lemihle. Ngidiphi tithelo emangweni lo ngibeke kuwo, ngikuphi lekuncane lengingakubamba, ngikubambe kuvakale, kuvele, kube nelithindwa kulabanye. Ngisahamba emgwaqweni emsebentini, ngiphuma ngena, Nkosi ngicela ukuthi uvule liso lami ngibone lokho lizulu leselikubonile, kuze ngide ukwenda lokho lizulu lelifuna ukuthi ngikwende. Ungihlanyeleleni la Nkosi? Angifuni kudlisa ngemacembe ami, angifuni kudlisa ngalokubukwa abantu, ngoba uNkulunkulu akabuki njengemuntu, ubuka lingekhathi, ubuka tinto letifihlakele uNkulunkulu bese uthi khomelisa ebaleni. Kanti bani babuka lo tenda ebaleni? Yendela uNkulunkulu, ungashayi emadrum, yendela lithumo luye kuNkulunkulu. Ngicela sisho nanga umthandazo, nanga emagama, selulele tandla tethu kuNkulunkulu sithi, Nkosi vula emehlo ami enhlitiyo kuthi ngitibone njengaloku wena ungibona, kuze ngite ukwenda njengaloku wena ubhekile, kuthi ngende hayi njengaloku bantu bangibhekile. Ngicela ke wende umthandazo losuka enhlitweni yakho uresponde kule livi la uNkulunkulu. Babe longcwele akube lithumo kuwe. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Even as we engage with the truth of your word, to do it to the glory and praise of your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are faithful to take me through and fulfill my assignment, bearing fruit in every good work, 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 to reflect your glory, to reflect your glory, to reflect your glory in every good work, to reflect your glory. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name, Lord. Blessed be your name. Ake nginthandazele babe konke Jesu lathi malenge esiphambanweni wakuvimba wakuncamula wase uthi nginikiwe amandla onke emhlabeni nasezulwini ngakho hambani. Wase uthi Jesu ngelibito lakho sitawuqosha emadimoni. Wathi Jesu ngemivimbo yakho siphilisiwe. Ngenxa yalelo qiniso lelo ngemagunya longinikete wona ngekhuta konke kufa nekugula emtimbeni lekungendeka ibambe labangcwele. Ngithi wena sifo, you don't belong to this body. Awusiye wala. Hamba ubuyele esihogweni lapho wakhiwe khona. I command you to leave, that God will be glorified in this temple. I command you, evil spirit, find your way out in Jesus' name. Go, susa tandla takho letingcolile. Kulo mtimba awusiwo wakho, ulithempeli la moya loyingcwele. Ngosi uhlambulule lo mtimba ngengadi yakho, uwende ubukeke uvete inkadimulo yakho. Ngiyabonga Nkosi ingalo yakho esithi kwabantwana bakho
They will live under the shade of your presence. Ekuhambeni kwabo khashane natudane. Make them a blessing and let them shine with the beauty of heaven. Kuze ligama lakho liphakanyiswe lithunyiswe manje kuze kube phakade naphakade. Amen.